Teraz bude iba taká rýchla oprava maličkého príjimačíku ruského Orbita. Hej, tu je ten príjimačík a toto je originálne na baterky, je to extrémne srzaveté. Takže to tam použiť už nemôžem, už som vpajkoval nový kábel na plus a otestoval som to od zdroja. V kamere sa to nepáči. Ale skúsim tam nejako dať tieto baterky a uvidím teda. No, namiesto 4 batériek, jak v origináli na 6V, som dal iba 2 na 3V, ale ono to ide, len to nemá. Takže hrá to, no. Hrá to, takže teraz tieto baterky dám nejako sem. Zložím to dokopy a ukážem, jak to funguje na konci. No, tu je teda to hotové. Nechal som tam predsa len 3V, nedával som 6. Za prvé pri 6 je to extrémne hlučné. Hej, sú tam dve baterky, vidno, že iba 2 som vybral. A nemal som ani držiak na 4 baterky. Iba 2. Takže 3V to má napájanie, ale stále je to hlasné. Normálne, že... Musím vypnúť svetlo jedno. Tak. Kell egy jó családi vállalkozáshoz. Bizalom, szakértelem, empátia. Maďari. Ahol mindenki tudja a dolgát, és a családtagok lehetőség. Külön is értenek valamit. Má to stredné a krátke vlny vlastne. A je to hlasné aj na 3V, akože strašne. Gazdaság. Masszív Zoltán és felesége Ági, valamint a 3 gyerek is helyben dolgozik.